abo no nsia omanti asemai Ghana yema obibia ache esan so ema obibia akwaba aha eye SOMPA 106.5 FM Accra SOMPA 106.5 FM Accra no nsia kase nia nana kwadwegesi company limited na dahoroma waso asene ekoba sempene mo bema nia ye ka dansie ho ni papa nyina ye kwaji free na wono aso kase yasene wono na wo boa ama wodache edan ya ho pese wusie no watimi asi na atimi anya ne mamu agina na bibia akoyie no wono no waso kase yasene apagya ede asi nkonkon so eno nti efre ne se nana kwadwegesi company limited ne kase afa enyu wono nko a ye onwuma ko bi ho a wo mo so agina baba 2074 na nanom dudo no omde tete yen free 1.10 so besi no eno so ebo ye chidom e wo breko a just hot kenki anopai wo ma ye hot sanse adwuma no ye de ne a e hot enti ubenya hot kenke ni bi na ode aka ho a na akoyie pa midimafo herbal center wono na dawroma na ene wono so abeka ho bie ama ne manyina etimi akonkan hyane nso ma me se yatena se ewo nkran ha SOMPA 106.5 FM Accra sabre kroye yi ukopie mu ewo asantemantamu a SOMPA 93.1 FM eno ewo eye Kumase ena fe ayiko 100.9 wono nso ewo Kumase ya wo bogum Adamfopa radio ewo France ahinkro Paris no mo SOMPA 101.1 ewo takwa SOMPA 103.3 ewo takrade SOMPA 106.1 ewo tachiman SOMPA 98.9 ewo sunyane SOMPA 90.7 ewo nkranza SOMPA 101.3 ewo doma ena fe Kingdom 106.1 FM ewo mankesim yebesan akọ doma biu eho no eye doma 100.7 eno nso ewo doma ahinkro ya eno nso so womo ebogum pa enso ewo eho enomo SOMPA FM ewo decoder ne so ye ginemu denden ena fei SOMPA 106.5 FM Accra eno eye Facebook no ena YouTube no eye SOMPA FM live www.sompaonline.com so ensemi dudo na agu abetimi akokenkan bie kana hieban radio enso boa amadwuma no atimi akonkan pa anopayi nsem ye denam no na poso bie ene se Ghana mampani abedi akire Her Excellency Professor Opoku Agyemanse se oman ye ntimi ahwe mofra daache a ene na ye di ntu se oman eno ena sikasem ho odumnyamfo atofosin woni AFDB woni ye African Development Bank womo akabom assign $12.8 million what the bebo big push RPP wono mo franka tuo abato a wombeto ne nyame de che daache na no owura bra champon na nisu ade hunu ne botae nti a wagina no yewura piles ena mahagide wabie so akire yen na eno sansem no amu no upie mu ewo NPP mu a won poemantam dwemtreni eye Jeffrey Kunadu no wono nso akasa e de afa delegate no wo mo ho watu amfo kwan bi so owura kana kwampra kwa Japan ka ho no wono nso nante a wonante e wo delegate ni nyina ho no wonne de eto so eno na wo kasa manfo asa we no wo ba be revenge no so da bi wono na masomdwe wa yesa asomdwe abua no eno a eno wo benom eno na nam so ma doma central NPP deputy secretary say saaba we wo mu hia matweman wo ho sada ena de wo mo pe no eye wo so no nye obi interest ensam no ahodo bebre ka we no mo ho ena enne anopei enuane mo banu ya tena se ede mo nkyiremu ebrewo mimidin odoma nkoma chiame obrempon nana kwaku ampoma minimia triple man ejapia apamdada afe ensem ne mpene sese bro na bebo akese a ye efiri ne mfifiri yem Ghana mampene abedi akire Her Excellency Professor Nana Opoku Agyeman wakwa akopie dwumadi a National Development Planning Commission wono mo ne UNICEF fo eka bo mu na wono mo hye ede aboa mofra wo mo daache ase ne okopie ya ma menkasa ye wo se asemtia wo mo gina so no kura enebu na pre was planning together for a better future for children and adolescents in Ghana. And Junior was the engineer came to the palm home at Jenny Boom. Na ye hear Mofrano, one more dache. Sanya a fena was in Yintaso, Anna and Keto a fena war more friends here. And a mamma de better swatch as Mofrano, any and Dutch will be crowded bonium. And
afu anasa kwaye nnua nkuma anim no ya na enye kwaye ne se hunti mofra na eyo man ne da akire ne wo se yenya nisuade hunu papa bi de ma wo mo ye de nkyerɛkyerɛ papa bi ma wo obi ne ho aye wo no se oyɛ bɔnefo na mmom bia wotena ye no ene de ni nyina ba nobody was born a criminal but the society made them so and yen society no yetimi boa wada wo mo ye ebotoboto wo mo kusa won se borode dwoa se tie bia wo mo da akye no ebe yakono na aye nika mo amai enya so mfa so na yewramu ewo ensem foforo emu a ononyamfo Kasiel ato forcing wono ena ye omayi esa na ahene sikasem nyina hye na se wono na wo kase wo kire se na anu a mampani John Dramani Mahama kwafa program bi e friend say big push eba ye no ehia sika pa big push no eno na ebeboa ama Ghana akwan ne akwantempo no ne atete apropansam se kontebi no yetimi aye ne yie eno nti wono ena afi African Development Bank your friend say AFDB wono mo akabom akwa scientist apam bia African Development Bank no wo ba beboa wo man Ghana sika no be say 12.83 million US dollars na etimi dia boa pa ama ne nyina etimi akoyie na ebra wo mugu so ya wo mo ebo nkomo no na wo kyerɛkyerɛ project ne ba bia wo mo ede befa afei sane ede be konie feasibility study a wono beye afe designs a wono beye ena ade no kra ne bo environmental and social impact assessment baby a wo mo kwaye kwan na nkasa kra no ensunsuanso say ya papa ne bone baby e so mutu adamiti adema wono mo a wo mba fa mo nsa ase no mde aye kwan ne nyina no wo mba hwa no ma ne nyina kama afe interchange bi a aban proposal se wo beye e wo 37 military hospital emfimfim ho na sa kankodum ho no toda udu ha ya bufu pa sani ya kasa hudu we ase we na enko ase we na mra na timi bo peso a de befa ka ukudi mfimfini ho no ya na emu wapa no nti aban ya se wo behwe no wan no betumi bia afi sa sika no nya no nko a nya sa kwan ne nko a no won be san ya feasibility study asa ya full design redevelopment for modern marketer eno no agbogbolosi wo be gine de ye be kwata tachiman benya dwa kese pa ewo ho afi secondary mankasi mu nso wonum nyina nso ebenya bi ewo ho a enya asim kuma enya no nko a won be comprehensive study ewo special agro industrial processing zones a ni nyina no won de titru kese ba ko ekwa akwasha from plains eho sani won say ye food basket ya o man ni benya mfaso pa de afri ho no won be ye ne saa nsamamu nso won be ye ba ko ho ena bilsa ehon so won de ba ko ebekọ ho na atimi aboa pa we nyina ye mampani John Dramani Mahama na ni suade hunu ya ebetimi akoyie pa na bra wo mgusu bon komo no na African Development Bank one more country manager yeah wa Ghana ha yeah friend say Jerusalem Fasika now wo dwumadi na say na what wo na wo no debt eno say no kre Ghana for mu wa ni suade hunu pa eno nti $12.83 million one be mo man Ghana na atimi aboa ama enema ye pe no yensa atimi aka ene de ye pa yensa betumi aka no ni nyina oman no yo na nkyekere ye ka ho de frɛ ne sa amanyosem sesei de ne nam ho apaso eye wo so no kukurudu ehi wo mo na nyame de che da kyena wo no mu hyihi pa esanse de obekura franka e de aprem mpani agwa 2028 no e da kyena na wo mo kwakoto aba yi wo saafo na agina no emu ba ko ne Dr. Brian Champon kwa udihye na wonya adaje ehia delegates ni nyina ne se wannante manta mako du nsia no enkasa ya one amanfo no kasa titiri na esi ahene na etu ahenefo na bra wonya adaje wie ya wo bo ni nyina tofu a wo hia nsantwerofo nante ya wonante ye na ni so ade hunu a wotonde ma esi ahene na etu ahenefo eno na owura Pius ayena mhagide nya adaje gina apaso na obiebie sa nkomo ni nyina so wo mu nante ye die ntie wo se esi ahene ne so no ma no wo mu nya gidie e wo wura Brian Champon mu ewa Dr. Brian Champon oyo bi a obetumi asana de discipline e de abaya amaluko no unim se soldier America soldier ni asrafo ya training ye enti o te discipline ase e bi agina so ye hia obema bi a obetumi aboa ahonden obetumi akanema abomu ati aye wo opposition obema ye ne fm for polling station for electoral area for ahonden mapa ebekwa akoye campaign na osisa ahonden ne baso a enka wiemu obehwe se ahonden no obedu fm esre osi ahenefo ememe da battle no enye flag bearer keke na ye kwa akope ye po bi a obetumi di nkonim de ama MPP ye ye wogidie e wo nyame se nkonim de kese e twa yura
Dr. Brian Achampo. The OGDA or see a uniform set Omobeto Aba, a year Dr. Brian Achampo. And no, you pious, and your name, Hajide, one neck as I never wam and was say, ye can be our walk could draw, not will appear with timid in the cocoa, appear chest out. Courageous, Eura, Dr. Brian Achampo, then also the Indian walk Casano, the woman will be so. Actually, party for Ghana for you say, you are Dr. Brian Achampo. No man, no CSC, no nay, I can quite jump on the Yamayan say, or GNP, the Drew Bush assassins, Irano or buy it, say, over Babel Party Abu, in Nayan, the Agina CC, and Kabumun and Church. Yakase, your party, Moon Ayache, Yaha, and I Babel kind, and some woman never cost, tearful out me, for me, Moons and Jeff for Moon, as a man making MPP, the Ben Kabum, and you'll be to me in Kabumapa. They are brilliant, a year Dr. Brian Achampo. Kabum Metano, your probia, or Akudru, must say your 2 aba Ghana for 2 aba, or Besha said Ghana for about 2 yano, and no pepe and the baby. I know, when you be plenty, minting I was a MPP or say I know for you by 2 years old. I know you will see 2024, 2028 here, Akudru Bema. SOMPA FM. And one, ora, and your name, Hajide Piles, where be a suono. And to whom Sanako Kona Brimson and no pay, said a cockroach to bet me a bomber and then Nani as when in our tibia. No point, Cheku, international national reporter, or no, and as uncle move for by. Now, what fine no. Now, Shannon, so, sir, I had an Alcohol Company Limited, Necasia, near was as a camera, don't see only my papa in no, Nakachano, and nona, a day air some one. Now, no point you could arm and some one so far. Over Modia, any Jim Tenny, Edema, NPP was no Kukwamo Yukono, our poemantamu, Yera, Jeffrey Kunadu Ado, Ubonamane, Jeff Kunadu, and I know what I just upon no amount 2. One also walk out 2 Abusiana, where poemantam. Yera, Brian Champon, walk a whole pantinra, no would medianasi. And what the crack what as a man for say, one more bomb montrene, so him now call to my Brian Champon, now call to Mobia, and yes, I don't know one more penwa, a man for no one more worse, Rohana, Binomo endorsement, no, and you don't know one more penwa, ye bay you didn't cry free abonum, I'm a here, now the next elections ever, now what went to me and to be no say, so no power, poemantum. Now I have my idea, yes, unim the one said it. What you see? Now, could you free more? I am Kabu now, they buy a bomb no more, or they buy a party no more. Who could you free more? Almost in a bushia, or empty and fat and Kabuna, yes, Emba. And empty, make a regional chairman, make Tenaho, say, police station, maybe echo to a back, echo her. And now for 2 for her, you'll be a Kutumeni, a so as a Okoku, you need be a free. I a party mrano, and your sanity. To be a generation, to be a Akutu, not Uncle Tunaba, said the on one Casa Epe. Shimuno, a back for the fact to say, your party for on a bread. Party 4 is wary of all the things are a coso, your party. But Timmy were coming in with DNA 10 million somewhere. That be a hard party for the pa. And until you will GD pa, say, and Komaya no and someone yati any ahokekan ye party 4 epican one one of the former Kotwaba ama Dr. Brian Achampo amankubi about the yenedia. And no dear how on pa nanso one more change. One best some e dey ama Dr. Brian Achampo na nkunim die etimi aye ne dia. Na eno ana wo wie ne kasa no kran wo se na no wote ho a won te say ye say free bibi opinion pool. Ba ko bi so say free no say global info analytics. One more ye pool say e poemantam credit to Brian Achampo berry. Eno say hwe na wuni ma poemantam mu say na poemantam dynamics let here. Ka won tena ho nkeka sa na we no so akire mu say that Eastern region Asia. What the Eastern region Asia? That policy ne engine to me am the Eastern region Asia. So what the region Asia? Who did I trade here? Who say India? And Americans say what the Eastern region Asia? What the region Asia? Say the region it's here. That be woman in and I mean so in a bit. Back to say cry. And Pennyforce from afar the picture is different. Say e da na ho a ana hunu say yes ha na metimi dia to nem wono a wote ho no de wonim se ne apuemantam mu dynamics na tie eno nti wo tena ba bi na kan ho nsem a na se ne a wa bibi ne how na uju wanu mu no we eye dwemtreni de ma NPP amnyoko no e wo apuemantam mu yera Jeffrey Kunadu Ado na eno na kane asense ntramra hye badwani owura ken na kwampre kwa Japan show down mine wono nso aka bi dia to so no wo chese se sono betimi edi nkunim 2028 a ejina ba wo mokoto na da chene so
eno nti wo mo eye si ahene na etu ahene fo na ehwe bibia o wo mo hwe woni a wo mo to aba no ma no a wo de nkunim bebra so no 2028 na eno nso wo kan de akwa kosi hene wo de su ono ana boboa no wono akompre kwa Japan wono na nim free grassroots no mu a ebesi lips no party ni na haba mu. On Saturday, you will not merely elect a flag bearer, you will determine the direction of our party. You will send a message to the nation. You will decide whether the new patriotic party is ready to rebuild. Let us speak honestly. Our party has played a historic role in Ghana's development. We have expanded opportunity, strengthened private enterprise, widened access to education, and modernized governance. Our record is unmatched. But in the last election, we suffered a painful setback, and that defeat was not accidental. It was a message. It was a message that we must reconnect with the grassroots, a message that disciplines and humility must return to the leadership, a message that change is not optional. This Saturday is not routine. It is a turning point. Eno no ra kana compare kwa Japan waka no se memene da we no ene pipi turning point na wode na no sie kura no wache se wo moto aba edachena na se wo moto ma no kana compare kwa Japan wa ene na che se wo mato ama wo mo yedie se tie bia wo mo yedie no na da na koma so eno ntina na ni abere se wo betu franka no. Delegates, you are the backbone of this party. Without you, there is no MPP. Yet too often, after elections, the grassroots feel forgotten. Polling station executives feel neglected. Constituency officers unsupported. That must change. And I say it must change. Under my leadership, delegates' welfare will not be an afterthought. It will be a priority. Enkomo we, wedi kan kura di agumu asomo deda. Nanso se mu wire na afia. Eda china na abato no baso. Wo kan mo yura kana compare kwa Japan wa maninsem no anso ho a se nso se wogusu kasa ne nyina no na yanso yete Johnson so a ye fa ne aka nyina yura Kennedy a compare kwa Japan wo se wonenam wa na wotete na social media no so amanfo akeka ya na ne wura ho pa se wono ba wo ba nyina no ase wo beto binum so wure wo se da bi o wo bi anya de bone eno abeto nipa bi so wure se wo ba revenge revenge no everything ena ebaye yero Kennedy compare kwa Japan wo kire ni nsemu sei. I'm aware that some of you delegates have been told that if you vote for me, you will be removed from the delegates album or punished afterwards. I bet you it can never happen. Trust me and believe me that all of you will be protected the D-Day. The delegate album is not a weapon. It is a constitutional record of party service. It must never be used to intimidate loyal members of this party. I do not believe in fear. I do not believe in revenge politics. I will not tolerate any attempt to shrink the party by threatening its grassroots. Be rest assured of this. The MPP was built on courage. MPP was built on internal democracy. So I say to you, stand firm. Canada, Japan, I stand for industrialization. It's industry, industry, industry. Employment, employment, employment. Jobs, jobs, jobs. What we need in this country is employment for the youth of this country. Ni ayehia aye adwuma edema mabunu ye wo mayimo wei aye onimnyamfo Kennedy akompre ko Japan na wo wie ne kasa ye kra nra nwumere no ana wode to so no chese wo no wo pa asomdwe nko a sane atwere no kan asomdwe na mede gyamo enye wi asa asomdwe ne mmosoro de no wono osoro de ni pa ana ohia wa MPP. Let me assure you of something else. Every delegate will be safe. Every delegate will be protected before, during, and after the election. There must be no harassment, no intimidation at voting centers, no atmosphere of fear. Internal democracy must never become internal conflict. We will work with party structures and the appropriate authorities to ensure that Saturday is peaceful, orderly, and credible. Your safety matters. Your dignity matters. Your right to vote freely matters. But beyond the vote, we must think about what happens after the January 31st. This is a contest, not a war. Wei sa ye nyina ye nkwa pribi keke nyantokwa ena obi akwatwetuo seka na asekemfua e de akwa akoko
we eyo ni menyamfo Canada compare ko Japan wono no da number 1 no so eno nti wo toto de sere atu ahene ne asi ahene se eya amonhu ne mobo na momfa amonyekuo no emfa nhye ne nsa na na kwadwo jesi company limited na dawroma eno aso kase yasene wono de adanse ne papa nyina abadwama nso he na kwadwo jesi ba yi every yam pontembre so besi ne se hu dan papa bia wa Ghana ha na ne nsa hyase eno nti pantan dwa bense paseta no so intribo ho atimatim fumesa asamanka se wanchi twanse kaswa no ye wadepo ahodo bebre e wo ho ebegya nkwanta achemoda nyina hini takrade sunya yohima ni nyina waso mu e wo ho kaswa papa se number 1 wo ho afi tachiman wonsu ogina ho den poku asetancha hill kwashima Iron City Boshan Bremai akweteman e na fe adade ntem ampa me Boshan ho nyina wabi enkrabata ni bi wo se na be ya wode beso man Ghana adanse oni papa no ye de hyase e de se de kowie nyina no e ho e na obenya bi wasanso free consultation e na afi nso no wodi guka mu a wodi kwaja o free na na kwaja jesi company limited wo boa ame achechire wo man Ghana so wo adanse ho suahunu ana so wo adanse ho vision bia da woni suo no fa ko hu na kwaja jesi company limited building contractors ya monko ho wo ba boa mo pa na niam no nso no eye papa 0204 355 040 0204 355 040 ano na ho ano abetimi afre na waje osopa 2074 no eya nananum dudo no a wo mo de tete ye free yam ponte mbra so besi ne hwe free tete no obakwane ya hye dudom kama ewo kukuom na afei kapo da so bonsia o de bom na wasa na wanom correct one pa nei yesi janzifo wonom mpese ye be hye kukuo no krade yesi junction so ho nanso papa no ena 2074 ye dia yagu botrum kama package ni ye nice FDA fo ahwehwe age atum sampa asam ka bie ni ho e boost immune system no na fe nyare wa bie wo ntini ni mogya mu nyina no aboa ai ni nyina e de afri ho mesrawo se wo pe bi ato a enya na pharmacy ni heba shops nyina mu na emum enya mapemfo ba ho makoda ni fo na akoda wo nya mfinhye dumienu wo bi aka bia betimi anom bi wo a wo pe dodo no watu aton no eya na ado ani achem e wo okanshi drugging ena fe Kumasi so Ashtown Kolina Keba enya na ho ne do so puom no frɛ number C 0246 073 498 0246 073 498 and 0501 628 931 na onempani abonkomo wo ya na sa wie pe ubenya apomoden na afei wakwa akopa aduane papa ne bi ato adi na aduane papa no ba bi a wakwa akoto no no se wo koto doko no na se ubusa na enye just what kinka eya amento mesra pa eno anya papa eno na akwa ese polo doko no pa age se wubu enya ne a wote ne biu age se wubu na yese dua we dua batabo ho dokro na wakwa akoto no na emom ne a woton dokro no ona me kire wo kwan se momodenfo ne kirem ewo dome commercial bank na chiwa be a just bakery wo no na kotu dokro 3 Ghana cedis pe kotu bi na koton correct one asem ka bi ne akire mesrawo ne a wo kotu de 3 cedis no utimi ko okoto on 5 oto on 7 oto on 10 obi abeto asem ka bi ani ho a obi a no beje akinye bia just what kenki papa wo ye adwuma bi ana wo di dwuma de bi a wo hia dokro wase a fra your numbers ne tew ana wo a wo pe dokro ne bi atu aton no won so fra yan de amfa de mrew 0256 068 832 0256 068 832 na oni yen abonkomo nanso ye ka dokono semi se wonu mu ato wontimi nidi waposo yo ya mekire okwan no nemom bomode nafo ne kirem ewo medimafo eba center na akwaje ya rehwe mpomdin papa no kona akwaje bi ewo ho ode ne yenwodwe ya de stroke ni bi wo fa na adwodwo usisi wo chepe afi ukotodwe diabetes wo stroke anasa ode na akwa prostate issues bema hypertension kidney failure me pa cho awo na ma wawade ni mama say ya hyemoda da say edrum na sa wa anwa wawade ni yegu no sada na fa ko medimafo eba center Dr. Time da so wono wade na ene bre na ye na adwuma uduru wa eba no ubenya bi wo nkran ha ya poku asemayira ena Kumasi nso ebu akwa agogo woni aban school no ho no ena edi enimhwe ubetimi afre 0244 774 282 0244 774 282 ena 0500 727215 0500 727215 na oneno abonkomo yetoa ensem no eso wo madam anti wo sono kro na ne nam ho apaso na Doma Central Deputy Secretary Erima NPP ewura William Nyako na ofanyako na ekasa se edachina ba na wo mokwa akoto no wono se Pauli wonde eka ede akire esi ahene ne atu ahene fo no se wo mo ne kura police stations mako wo haduasa nan na wo mo hwe animu se edachina bosumi de twato wo mokwa akoto aba no ewo Doma ene na afa
Doma Central, 134 polling stations. Multiply by 5 for 670. Esebetwaba. Now your council of elders 5. Esebetwaba. Your patrons 5. Betwaba. Now your 30 electoral area coordinators. Esebetwaba. Your 18 constituency executives, including former Honorable Kokwajimama, anything 18. Now your 23 former constituency and the regional offices. Esebetwaba. Now Oko MPP or MPP ni biako. Tertiary school be and say your Tescoms. 80 MSO or Beso. You know, and midwifery. And so you were 2 reps at presidency. No, now you were 1 Tescom patron. You be midwifery. We know also come on over 670. No 14 F. Now council of elders and 5 national. Back 1 film. Now 670 national. No 10 RPCT as a nipa 726. That's expected to say SBB at the chain. Oh, Domaha. Aha. And into Doma Deputy NPP Secretary, no. Now we live. Oh, Doma FM 100.7. So now Abusia wa mananso ho. And was say a Dutch na batono. Bambo sem wo ma wie posifo. Enti matwa man bia wo hia no ho. Nyama chuma ho so wo di banku wan ya nyama chuma ho enye so okoto aba na obu phone ekoho so e ba wo do bag asana bag wo be san ba wo ko bia le phone dem do the phone bag na eke enso do bag ko voting screen on so voting booth ni ho so okoto aba enye say in the course of voting na say okoto aba na obi o ma instruction say koto ma power etiamba no vote buying say center na e beto aba na obi jira ho o share sika say koto aba say David Itiamba, Yaba Yeto, is treated by the National Election Sample Rules Electoral Sample. Now, Abaya Kotono, Otobana, their requirements in the party, you are right. But because of it, we are a new patriotic party, the elephant is our really symbol. They are there to carry a party card, what to see Ghana card. And no, and Ora William Yako, Deputy Secretary, the NPP, Doma Central, watch Remuna, Nanu CN was say, one more Gina. Nipa enum na agina ne nyina chitafo enhweye na tachirema wo hoi ayese yiwan ano no so e wotere chensa de hweremo awowo enti nkasa bia wo mbeka mfa wo mo yonko ho no wo mo hwese enkoye de wo kyena wo bidi nkunimu a eho pepa no enye den Krake, ya campaign ya mai kasa ho ni ya kasa pa nipa bia obenu bia na nipa mu penfom na wo yin na na ho ba o mi se nipa hofo ni ya na mo village mai campaign ma se nipa na ko aso ma se nipa ba so se nipa mu fia na ma ko kana ma sen akere nipa hofo so ba ko twa ba so mo mai can politics can campaign na ya se nda se munti amodra people for the internal elections na e wo so do se wo sa models na I ever see this before. Before I don't say but I want to buy one of Kawat. That can sound back in the end. They reserve some modern. They told it down. You know, there was some modern was any. Any awoti ye Deputy Secretary the man NPP or Doma Central. Oria William Nyako. Aja usu be mam. Ene ma yensa kan se mi na nakojo jesi company limited anopa no sia kase enu asugusu awutie na ye dane ye ho aba ensem a ye di kan broso no ebi ene se onimnyamfo atofo sen e kire se Ghana hia sika e dia ye big push enu nti one African Development Bank akwa science apam $12.83 million wom de beboa wo man no eno na Ghana mampani e be de kire se e wom so o man ni hia sika na nso timamufu a ye man ma no tituru ni nkuma ewo mu se ya hwe wo mo da ache a ene ne ye ne man bia ye Roger Fernando se obia kwoto aba na ma wo nsuro promantam mu se wo to fa ba bi foforo bia no a ye be ni din e de free abom mu nipa ahanso adonu nsia ena wo mo hwe anim se wo mbekwa akwoto aba e da chena e wo St John's school mu ho Doma Henkro na Canada Japan akomprako wono so de ato se wono de wona masomdwe nko a sada ene wo se wo mo ebeto aba no ase ahene na etu ahene fo wo mo yi edi na dana koma so ye dane ye ho aba na ye ba ensem bia de ma wo FIFA kane pani anu ati adwamu wono se wo ka wo mo eka ho ne bi ho se wo ka pom kobo na America no nya de a wono beko
Owura, me pacho bra na me hwa de wo bag. Bra, aden, ena so biem. Hey, time heba me hye ya me ka se yi ba kwin. Ani wayi mi ensen. Bra, sanya time heba me hya esia gyimi ni me fiefo enya de abako ebeso yen. We de udi se ofani nyina. Time heba me hya me ka se me di one dance ya heaven ena de me kwa akopie. Enti se malaria we draw ne time heba mixture. Enye enunku de nanum oto a wontimi ani die no. Time heba mixture duro no ena ye ma wo. Oba a wafa afuo de wo ma akwada nofo. Ene akwada woni mfie dumienu entimi num aduro yi bi. Se obeto aduro yi bi anoma, hwe se wakọ hospital anase lab ame yehu se wo atudie malaria yi bi ansa. Se ope time heba mixture enu dudu atu a, fo ani kire KNG Herbal Center ewo Emrom Abidjan House. Ana ba ko so wo atonsu Monaco Junction. Eno echi ubenya bi atowo over the counter medicine sellers. Any herbal shop dodo na em. Fre 0244 417669. Kayo, set time no TIME. Time heba mixture. Afi malaria fever bi adani ziba ewo munu betu ako. FDA aje adwade nkratoa yi ato. Tontonte. Yenum nsane efadwen. Ne afadwena mpa. Say na nanum se brebi beba ama tonti na 74 upa ye ne simple. T74 abeye aduru. Tonti na 74 ana T74 asa twe yadwene esina nanom dodo so. Se de na dodo bua ma na nanom enyare basabasa no saa na tonti na 74 ana T74 ebu anipadua no. Emo immune support enti obi onum bie no abrebia ne ho den. Tonti na 74 yi nso yaye ne se nsuo kokoro wa kama enti ba bia wonam bia obetimi de wade akọ. Samene wa ankefi na ekroyi eda no nko na wie ye wa bra mennom T74. Se mennom tonti na 74 menya hodi mennom ne dabia. T74 yi eye hahama ene ye de aye na DHC ena aframa na ye kama saa no. T74 ahoden ni apomuden ko a. Woko pharmacy ana ba bia to nwo bia ubenya tonti na 74 yi bia to. T74 yi enye ma oba wa fafuro ana obi a oma nufo ana se obi a onya mfie dumienu. Eto phone 050-162-8931 and 0246-073-498. FDA agi adwadi nkratoa yi atom. SOMPA TV Emma Aketiapa. Nokure Emma Aketiapa. Ye den nsam no kwa akopie mu ewo amanone. Wa amanone nsemu no enipa bebre eka ese wese ne America ehon hya danyo na nyame hadoma 2026 World Cup ya ye bekoyi. Manfo bebre no abekwa America na wo mo akwa match ne biye wo ho no a. Wo mo ka se aha bia na se ne asha se wo Minneapolis ya ye bobo amanfo tuo ewo ho no anhwe ya na adehye bia ebekwa America no na wo mo nso no akwa jem eno na nam so ama kane president edema FIFA yewura se blata wono nso de nano atom bi eno wa chese no kure se ne amanfo ne bebre eka se Trump nti miame wafawo wono nsa wo ba ye asumdwe bu a wone amanfo no maman ne aman nom no wo mo so wo mu hui kitua bi esi wo Minneapolis no eno nti wo mo se be ya se ne Trump ene na America no enema mu nyo ewo ho na wo ma ne homene so na atam worship na wo de ko Iran na atam worship na wo de na Venezuela na asafo no ebe ya nka World Cup na yekọ na America no yentwam na yenyi America fo kura din free so nya yemfa ba bi foforo ene yese Ghana kura wono mo mfamra we yensam ne bia apie mu ewo yewura se blata ene America ntam ewo World Cup ho a yeda na echi kama ade amawo we so na yegina na nakwadwo jesi company limited kase no yede ne nyina asie ekoba sempre mo be ma ene so yasne bra 2074 enso bo ye chiduma bo epia na akoyie no na just hot kinky epia ye na medimafo ba center so at the time at the atoye so yetena se ewo SOMPA 106.5 FM so wankran yi sabrekro ye kopie mu asantemantamu a SOMPA 93.1 ewo kumase so na fe aiko 100.9 onu so kumase adamfo pa radio ewo France ahinkro pari no mo SOMPA 101.1 ewo takwa SOMPA 103.3 watakwa SOMPA 106.1 ewo tachimai SOMPA 98.9 wesunyane SOMPA 90.7 ewo nkranza SOMPA 101.3 ewo doma hona no doma FM 100.7 wono so abiem kamapa kanehia ban radio wankran haji na fe Kingdom 106.1 FM ewo mankasim udi code na so abia radio phone nyina wo no SOMPA
FM ye gina mu kama Facebook no ɛyɛ SOMPA 106.5 FM Accra ɛna YouTube no yɛ SOMPA FM Live www.sompaonline.com so ensemi dodo na no ye de akogu ha obetimi akwakenkan bie enuanom ne yɛ baanu akenkanfo no wɔdoma nkoma chiame OBREMPONG nana SOMPA FM ampoma mini nua bɛma triple mi Ejapia apam dada ya ma tiefo nyina amonitia enya ado